Ntubu itana mbere kiri marandi ya Kagoma Centriment na Mutonga Ecogist watubura ejimo yabakulukira kenda wicuirage kurana kunyone bonene kaingi bamwe bayikiro turobo watine kenda okinyila iyarire waka bamwe batumira njira cheki nende kenda kwidira bakenja marandi ya na bangi chekaraya kenda kwidira bayicuira mwate yontukuno ntubu itia kogoro ya mashini pokumenya netenji marandi yabe na barwa chedhirikare na kinyane makenda witide na mbere ngueje mutugi kare naliungirite marandi ya na kini chunchike bile keronoro mwanya eya Rio Tonga. Marandi jane jedhirite yari na kiguni kiri akadiba matura jau jabadhiurunkirite araba gitaga maiga marandi ne jau bachoka gianjara kirintura tangerekano aja Mutonga baru gata skuru ya wege chichi primary ni boba kite na maiga jao na kinyari mwene bedagira bagitedheria kodivya tujira tuma maturene maiga marama ngite gizizi primary ni antu ko Mutonga berutagira kwale bagerutira bakayukia maiga mao bakari angali ngalama bakari baka skuli ya ECC okoyokia muretu yaku okolomia mtu okamwera eta urikarike kajirani fulani ongeja awaigwa kwera nenjira kwenda kurondeka utemule ya muretu yolo kamwa free ete arondeka enjirera MCA wa Ecogist Mucho Indomiano na ugite na gerete ukinyira bamwe barabagitaga maiga marandine kenda betekanirio rabakamenyera njira chao irita njire mwa guchokia njara nturene akiuga bamwe bethira bagitikire na bangi bakirega untubure nande ugite wagaikia muswanda mbunge ya Meru jua kuga tutabano mwanka betikiria guchokia njara nturene kinyakethira ni gutetheria thirikari kumenyera njira imwe nontu nibo bagwitumira nkoroki nontu nimbije bari ngurupu ya ela bashemanagia ninko balomba tushemanie tuone ora at least barabara jia area eu kinyaga banka thondeka mbure thira nabo bambirie ku untethia ku maintain ndagugite twaikia muswanda mbunge na nkalomba MCAs bubangi ban support nkalobi uwatwika community kwina resource natural resource kumao ne batika part kanini ka percentage gashoke la kiri community oyu kenda at least yomba utethia ku maintain barabara jiao na into bingi na neto kulomba kinyawa tuiga kwina twanya tukandika na go especially to collect says anto bego jini papa tikomba consider because resources yuma kwao kingigia kumenya marandi jane jatethetie kinya thirikari kiri kuona kigena ni untu baraba kwenja maiga na kamati maiga ni bagita gogoti araba kuga betekaniria na thirikari ya Meru orodi kamwe kamatete maiga ya kinya kingo ya koreogoti no mwankere chiringi magana jana na nande bakiuma marandine ni bethagira betekaniriti ora mbeche wikarwa nitwagigisa ngari ile kira maiga ya ekodi ya ongari emwe silingi 400 kenda tutereria community yetu tutereria county yetu na tutereria kinya thirikari yetu enene uguni bonge bwerandi ni kwithira ntu bainge baritaga kuginaja bamwe bakenja maiga bange ne bagukamata na kinya bamwe bao bakethagira bakirugagira irio maturene jaja marandi gitumikira nande borete kinyambe wembethe bakethira bakigwatia gutina nguge ni baikinye nao marandi na bakethira bakiona no kamugate gontuko oni ntete kagana kwale ejo nonto customer barambendagirie bumagana aja kwale ni eje ibe turute ngwe bo akira na ubuku otire ngwe ana kinya gethe ngwe inya katumiririe nikenda tumbura aciari betu kana tona inya bio kuria family cietu ira nini ndere mbendi yetu yuma maigene jaja
no tukatuga tijo ngari cia na ngugi kana mbi thina nene na ndire kujagirwa kirigo chwa igari riotonga naja marandi nene kuomoka wona kwaura ikigaramika batiga kwenja maiga kagita kambura kujura kwa roje randine ikigaramika bachwa generate ya koringa roje rou na kinyare moba kyuga igari riotonga rimonire kora ukinya matore no kubatere no ntubwa kwaga njira injega kana kagita kara ukura ukwirwa ume au muretu yune na ta gwene jutemete yukagwa ukutikwenda ndoko ya twitembera no ntungari tikumba utonya maiga kumwe na tukuri kwendia maiga nukuona tari uroje ne rukwijura over wamba gwiriria ara bakurutira ngugi roje ne rugiteo au bakurutira ngugi kwariria pengire le bukura moguruta ngugi ni roje ruria rwambura kana kiguo kira kiambura ke reporter atitosha wero riakwa rietwa ni Mutuge Kare.